Godfrey Nyakahuma RDC wa Kabare nagera ngo ishomereri rekatandika rye ry'abatura bituruka mu Rwanda 9 hectare Sutherland kuruga Scotland yatandika kurukwatiraho kandi kuyagire kugaruka Scotland akasiga yakwasi itendekereri omikono y'ubureberezi bwa Kigezi na Ronald Serkare okureberera bwa nyuma ya hectare kufoma akagumwe nyuma hatandikire ko baho butikirizana omwishomereri Serkare Ronald akana konaka chairman board of governor abatakano bamuronzire okwa chairman board of governor kuko kuyahishire abatakaya babinga ishumira kandi yarhandikisa omazina geye nkaharambe high school yari for private yabinga abataka yabinga diocese mukama witaka so na wecho abatuiroho kwetomboita kwamani hagati ya serikali na abataka na Kigezi diocese RDC nagira ngo bagerezeho kuretaho ubusinja hagati y'abatura n'ubureberezi bitu byangire nuko kucingisho mereri burukweta urukiko obusirikali Ronald ayango kuje mu rukiko haba mwitwe nkaba jukiro wa government aisha Kigezi diocese nabataka konkanaka obusirikali kugira ngo shumaneye ayanga kuje mu rukiko bamwe mu baturane bagira ngo butamaraho nshongezi kiteganise ntunguka y'ishomereri omucangeki konka kutwaye siro urukweta ngo we director chairman wa board warukweta Serkare Ronald yayanga kuje mu rukiko rwito kandi yaragira abagate kugira ngo batatwiguriraho umwana abire ari kuzikenda kuzo mu kibine cyakana aza result size cyamushanje zibire zibya ati nizundi kuza kuronda tinka munyarwanda azibone abo kuba haraziti barabimuvuze tuganiraho na Milton Nkurunungi omuhandiki w'ubureberezi bwa Kigezi yatoreke kibaro kumanyanshongeji this already ya interveningire kandi way forward I cannot say it. I don't have the way forward alone. Hakora ngo ikintu kirimo stakeholders benshi. Kirimo government stakeholder, kirimo church, kirimo so egi ni combined effort. Twaba turaza kutekateka ikiraza kurata. Omugandi makuru government hira amashomeri 18 bitabo byo kushomesezamo omurikashari Mbarara district. Amashomera agatunjiro obuhwezobu naga government hamwe nagabantu buntu. Kwata kitabu cha Swahili. Asante. Kwata kitabu cha Swahili. Asante. Amashomero agutuhereze bitabo naga government hamwe na naga abantu buntu. Haze bitabebi byosere nibihebwa ubundi birema kushikabana ninga abana barabura aho kubishanga kubishoma. Bweni nyenda kushaba bakurira amashomero barugaha aba private bagambire ba director babo buri director arebe ngo yagezaho kombeka ibiciro ry'ebitabo ebitabo biri kwingana emitwaro 5 nibyo bigabirwa kwetororo mu mashomero go nagaru kushomesubwa om secondary schools. Nyowene sima on behalf of these other head teachers ahabwa honorable Bazire Bataringaya okutekatekaho akaturetere bitabo okuruga Ministry of Education and Sports Kampala oguno murimo gutangwi oguyatukorera ahabo kuba ebitabo byo nibasa kuba biri bya government konka okuza kuruga ahanu okaza Kampala kuyaye bitabo okupachiro kabireta no murimo gutaro is gutangwi kandi nyasuge bitabe binkishomero kutwakubugura tukabira tutamwe sente nyingi ezakubira n'utuma twayongeza na fees ejo ya affecting abazira abebembezi b'amashomero g'abantu buntu basimire government okubirukangerera ahagati abamani ga government private schools itwe omukikwatiye n'ebitabo kutwaremerwe. Nashukuru government kwa kutuletea vitabu vya Kiswahili hata na vitabu vingine vya masomo mengine. Tunashukuru kwa kufikiria juu ya private schools na kutupatia vitabu vyote ambavyo tutakuwa tunatumia. Abga TV West and Evans Taremwa na Job Namanya.